Mede enchiawe eko edema executive director nyame onye okesi nyame onhiraw Prophet Eric Akwasi entry nyame onye okesi ebi amasema meka ne se menka se nyame ema osika ne bi enka ho sika ne wo hodada na mempai ba mebo ama one se nyame ebema wo enkwa tintin na watena se ache ede ama echumba ene enkwala omwo onasi enyina ene ni etwagu ne de enije wom ne mbeka chemu de enije wom obi si na natili ne de enije wom de na banana natili ada wo ye party bi ana se nye party na meye we de atadwe ene Ghana fo yate dedem muamu nim Reverend Owusu Bempah ene Reverend Obofour nsensem ba ye edu ba bi kura nche se ye ko stop police for oni Reverend Obofour ntem tokwa Reverend Owusu Bempah Reverend Obofour tokwa gidigigi afede wo mu ne kura mpo na ye Reverend Obofour Reverend Obofour ba Andy sa na ye frɛ no ye Reverend Obofour ba Andy sa na meka ne bia obehu se a na tele se na opacho ye Reverend Obofour ono so ye frɛ na ye Obofour ba Andy kura ba abonten ebeka se Reverend Owusu Bempah soma ne se onye de be onka na dwen entwe ye ono ne papa senti o kana dwen atwe ne sai se one ne papa ne nya misunderstanding kakra na he moved away from his father's place nje say he was no more under Reverend Obofour nti ba ne sanche say say kwan abeda ne ho nti Reverend Obofour ba no Reverend Owusu Bempah etwe be ne ba no say ko kan wadwen kire papa no say wona oni ne secret ene we de be woso na we de be woso sebi ene kwaye fa be woso ene sebi kwayo beda nje say nothing mo say me ame ba na me pese nsem no mo ma mo ye kwaye ntokwa ne police nsem nyina ye de be ebe mu ane ye kwhwe ne Reverend Obofour say bi ne na me no kase kura magime kunya kase watenchi TV no Reverend Obofour kura ya to na solide mu IGP akotso na sorry de ni ma chese nsensem ye twagu yin sentokwa no abeka na dwen no aka nsem akase a Reverend Obofour kan ye de anu odin ono Reverend Owusu Bempah bi funu de na de ne Ghana ha de obi hu bebi oye he nkofo bi ba mu de omho bi kura bagigi mu mo mbeka asen adenti na ye maame nana agrada emba na omeka bi ema ne ba Reverend Obofour nana agrada kura de beto abonti se Ghana fo me ba no Reverend Obofour me ka kire ne se sa nkrofo no mdi wachi no ye bloggers no mdi wachi no de wie Reverend Owusu Bempah nkrofo no mdi nachi no true punches no me be won ne se entokwa we se ontimi a ontwe ne ho na se wo boni hu musuo na okoka bibi no de hu kwaji ntokwa we ma punches nkrofo no mdi Reverend Owusu Bempah chi no punch some the babontin na no ohia no mu oduru na de odi na chi ne de waye ne ho tse sofo sem ne nsem bi no kata ne maso ntimi true punches ne se ne Reverend Owusu Bempah nkrofo no true no nti ye maame agrada advice Reverend Obofour say o ka kra ne na maso ti wantie nti ye maame nana agrada na mbeka asem weche na se wantie no de no akwagima ba me Ghana fo se de be ene me ye de me meka bi entokwa we me na gada meka bi sei ena no ye na free prison ba ye enti ye maame na gada so no itesi no free prison ba you even prison heat no kregu so woni body mu ye se entutuo ye de be o kan o te wa na free ni body mu ye enti munya me na menda na menyojo me ho na me pa acho me wone ye Reverend Obofour na me ka kire ne se ntokwa we ma ne nye we no de wan team no koye nti se wan team na to akọ kantoka na ntokwa we ye wo kine so a aneti na Ghana fo se me mba bonti na me ka bi ema Reverend Obofour enu kura nje se ye maame na agrada so de odi be twa mu ni nti ono to hankasa ene koye between the two of them ene we be kan de na we de ama we ene na ne ma no nyina mo ma no nyina ene na abro akran so de de ne ho ba gi mu bi Reverend Owusu Bempah mai ebe kasaye
esehwe wonnim na wo Reverend Obofour do asem baye papa ye Reverend Owusu Bempah so juma ye di bedu ene o mbekasa ya ene de Ghana for koda sorry ya ene e ka nyina no mtimi ko gina mi ko kasa wa bonten mu bia te police fo nyina be ma ene ensem ne nesin kru enso ene de Ghana for ye koda sorry ye no yate asem foforo ene asem foforo ne mu nti o ba bia ene attention TV so ena mo benya asem foforo no tintimi ba be boro asem foforo na ba bonten de ama won I am make sure mo say mo subscribe page no and my namon like your videos no and my namon share and my mo share videos in the baby o Facebook TikTok baby mo share egu ho efa and my namon send mo comment no e dey aba e wo comment box ni na say na natil me je mekonya kase ne say ni me ready bibia amam de bia me kama sem say me ne mu e na eye adwuma no say mu ni ho a me ni ho e na me nso me ni ho a munso muni ho eden na ekoso ene de atadwe ene Ghana fo yate dede ne nyina yate dede e wo Ghana ha se Reverend Obofour ene Reverend Owusu Bempah ene de yekoda ya atadwe yate dede ene de omo abom ne mu odin entuma o makomotuma bom so machire ntuma no ese ban omo abom ti Ghana fo se Reverend Owusu Bempah ene Reverend Obofour nyame onyam kese esi mwa mahu se moye asofo akese e wo man mu a mo nkrofo mo na ase mo members wo mo na ase mo sa wonkwala mo di mochi obia esua manamotu nti ne mo ye mwa makwakoda na sumie so ma adwendwen mo amkoda mo sumie so makase anye na ye sebi na esu eni emfaso na mo mahu sadia na se mo ama babonte na mo ama be ka montuma abom na ama be ka chese mo boma ene Ghana for se yen kan show mo se yeda mase na mo fa se suban enwura eye 2023 ma ye ka show mo se yeda mase ese mo mastati elivi mo de be good legacy na mo jai e de atoho ama etreman meda mase ese mu PSA mbeso mo attention TV so na me beje mekunya kese na mbe be se ensem no e de ma makra mo da se ne esan be hye